FC ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯔꯣꯀꯥ FCꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯗꯁꯤꯗ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯈꯣꯠꯂꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯍꯥꯎꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯑꯣꯜꯗꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯎ FC ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯔꯣꯀꯥ FCꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯔꯥꯏꯁꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯣꯜꯗꯦꯁ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯏꯟ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯉꯥ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯜꯗꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯒꯦꯝꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯒꯦꯝ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯒꯦꯝ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ to India's biggest kano hai tare domestic cup oigiba adu makhal gi kano amani adugo Duran Cup is called the Sega of Enduring Glory and koi main haine adu masigi se 19 kano da 1888 ta masigi Shimla da by Shah Henry Mountain kano Duran haudukiba pot amani and koi shmaina thajane smain lei adugo Duran Cup se koi gi tasengna hai da Duran Football Tournament Society ga koi gi All India Football Federation ga anina punna khusam narga sinba adu makhal tournament ni tinji team kumari including ISL kanogi team aduga ikogi I-League club aduga Indian Armed Forces ki team sing punna kano to bo potni aduna mosmai jo hai is a curtain raiser for Indian football season and carried 137 years of legacy na ko da mai hai aduga sigi po se koina record ta koina Mohan Bagan jina khwaidigi yamna title lo ba hai huji phaw da moina champion of jitra telak sure ka ne ko maina thengnai adu current champion di koi mamangi ga oigi ba se koi North East United Football Club FC Northeast United FC na haiba koi maduna 2024 ga 2025 ka di moi mamang da moi lawkre mamang du khoji yang jawi ne soi ko ada main tawi adana koi ojik tawriba 135 edition of Duran Cup ni koi ngarang koi gi adugumba mafam manga da India gi tongan ba haiba di koi na Kolkata adagi Guwahati Shillong Ranchi mati Imphal da ne koi sanai zero Imphal gi na ngarang kano to ba sana ba ngarang haukhre masit koi na July kun manga da gi hauraga August ki kulumdoi 2026 sport mai chana gadabuni haina pot amakak lei ado Duran Cup siga koi Manipur ga koi haiba power house adagi football gi yamna mafam kan ba India gi jaga da lamda mamadi ngasi iramda Manipur si oire mayamna hoji tamna hana khangnab degen hoji khangnab hore hoji mamang de koi gi sanagi ba angang gi under 11 gira 10 gi sanabadu koi kano na yam tinai koi gi final daga ka gi bitne koi world gi ba kano ka ongak ta ko adana Duran Cups na yamna powerful of a message sama beyond just football madama p kaino the unity in diversity have a potse kaino I kanda it brings together army team ISL club I-League club and local team from across India ko the minor laibina unity in diversity have a potse mana Duran Cups gives few ngatai powerful message to the people beyond just football and ko na high je sidani adoga magi legacy and tradition mana p the discipline spirit of the forces high tare adugi port adagi football for everyone mana piriba message then enduring glory kaina koina sum thengnai in short madu koina kaino mayam punjula kanda Duran Cup na piriba message kai haida play with pride stay united and respect the game and each other have a potse Duran Cup na pi aduna koina Duran Cup ki potse koina ngasai mamang aina hobuda thamjagi potune tasengna British Army tournament dagi India gi biggest the domestic cup orgazu Duran Cup se is called a Sega of Enduring Glory and have a positive oibnina koi Manipur gi players sing the su koi machine asoba madugi kano message sama pi baga loina na koi football chananing bagi aduga taseng na haragadi masida mayam ama koi gi football lovers mayam ama Manipur leiba sing ji koi even koi gi Komalampa ki koi gi indoor kano gi football gi stadium gallery ga si chande mamang jo handak su even my capacity koi tajabada 27,000 gumba 20 gumba oibra madu more than 34-5 kano gi laamgani hena mai panai adu masigi potse koina marakta organizer singna ka dokan tawribra ticket and thajal khangde mamang da mai haina basu leidam leiko adu magi keno sisu yamna wangba keno ama oi magi trophy gi magi with cash prize yaw bose anu masigi Duran Cup si yamna keno oiba ariba
keno oi taraga hojik koina 135 edition sanabagi pot amang asi fangi bache chai chami mathakta sanar ko pot se masi century hen gro hitro pot amani nako an masi tik ta kaidna dum jathabadna football gi keno dadi yana achouba pot amai khoi sai mathum kamai yausi gi habase manipur gon team mani traw fc ne ka yauri nako atopam pang yaujir ga na manipur gi leiba player mayam se masi yaubung amna kan hona badu hona min burga khoi gi football keno sida khoi gi mathang gi lakadaba anaki world cup gi tangai ko sida india na kari mo participate tro ko taraga di sigi duran cup sanai manung si mayam gi madu trial de yaurga so no world cup participate to hamba anu matim marakta dum oiroi haninga leiti na ai sumai